A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi wakazi watukufu wa Komori, hez daraja mbali na mbali zanyu, rangu mlio ndani, tamlio mwenze, wahuna watiti, mafundi na wanazoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zibenze nije mbele zanyu leo hahuja ta rijeri towe ya tumaoni uliho wahe za hijiri vojana mwezi 26 ya umwezi wa Mei 2024. Iyo ya farudhi julatu wasuantu rajitolea ambaderi fanya usiasa ya huwana na ya mafujari kawombane de warenga insiatu mateka kawasistahi aswilan nuktwa nzima mengo mwezi nuktwa zahensi misingi ya daula yatu. Zizo kweli marainya labda zuwa korlindilia nazo sede za hijiri na vavo yode imana ralazimwani rijeri jorjale zempavi ritoya tumafikira uliho yazo zavira. Nisfikira mba wakazi watukufu wa Komori kabla rahakarangi ya harima mnofu wa ya mahadisi ikawambane ifikira msingi na venza nitekeleze mbeli zanyu de hukamba riwaswili harima wakati ya lazimani waasi wanturika wambane deruwa nao na isirikali iliyo lewo wasihu ufanya ibilan yakakula ntongo ikawa mbanede za hijiri rangu waweka wambanede rakaele wamba lazima niruwane na azali ha nzia za voti tawawe ikawa mbane de waele wamba lazima nuwawane na waye hanzia zangina vavu wakatupara wawasuhukabili wakazi wa Komori ruambi ezikweli wawasuhukabili wakazi wa Komori riasume responsabilite zatu haina umoja mengoni mwasi vavo lewo tistaha nijoningie za hijiri bojana ikawa mba risijua pia mba mahafali yafanyiwa bojana lile tanga hahukamba waswasalia riele wamba mahafali ya bojana ula msuiba wahuja mbane wantu wako jodziha i demokrasi na etat de droit yani daula ya haki bojana babwami tista hanjoni rongowe mba isali kavidi zo wantu pia wazono beke sinamana wantu wasubutisha mba wakazi wa Komori waraviha yezilio mane sali kayaka na wantu tisa handongowe zizoika wambane rimono mtako hensi wabojana asiki shio au Qur'ani ikawamba wengine wa Komorien wasijidi samba halile ka Qur'ani ikade msafu wa Mwenyezi Mungu au ile ntongo tu zo karsijua memsi wanjiwa mangishi kamba tiba mwana mtangalie mpabi wantu wasona mori yangiwa mba kuru constitutionneli au yangiwa tijintini wa mtita ningi harumazo mana zo kasina mana haruma mahadisi yatu wakati de wowo kaisina mana rumono president de la republique kawambane hakawaida wasuona waye umufti au kadi waye hakawaida wasuona mba waye mbilwa i serma ai prononce ntongozo karazo na boshana be almuhimu zo kazisina mana wala kazisina tafaswiri bena kobenza tu ikemba neni zisulinye bani amba boshana zinongozo zihijiri hazizwa tukufu kabla tangia hari ma inukta msingi tena mtonruhusu nsulinye ntongo ikambane iyo ntongo muhimu ilazima nisulinye ya ikawamba ya mwananyatu muhu wa ilmu mwananyatu ikawamba uo mtu ikao amba ana referensi mtu ikao
amba mengoni mwa intelektueli wa Komori au wa dunia nede a Dr. Muhammad Bajrafil ikawamba uo reference yo source d'inspiration jula wana wa Komori pia yatu haukamba ataopara laba avasavani riskubali manarmono harma konferansi mbali azifanya harma dunia aswa akahuwakili hawema insiatu rikahujibiwa rikahuona mwana ikawomba asiruwakili hawema harma ya marengwe ya dunia leo ntongo hiyo tibenze na nyeseje mausikitifu yangu haukamba mtu morde Muhammad Bajrafil Dr. Muhammad Bajrafil we hujipara harmal tengwe lelabojana tintongo ikawamba lazimani rijibiwe nayo hahukamba unu mwana mengumwa uwana ikawamba wakochongesa wana watu wa Komori warenge mfano julahi Muhammad Bajrafil Dr. akahadhiri bojana harima wantu wakojoto wa ushahidi wa ntambo ajakubali mbeli mwa dunia kamil amba azali asumani avotewa na babu astahaki akede uraisi watu babo rivenzer tekeleze jula Muhammad Dr. Muhammad Bajrafil ruhambie amba karajiviwa wala karakali ya radhi haiwe kao amba wawe mengoni mwa wana wa Komori hadaraja ya dunia warwakili uhawema wa mengoni mwa wana wa Komori kao amba wawe source d'inspiration wawe mfano mwema jula wana wa Komori harma ilmu na akli na namna za ufanya hazi vavo wawe hujipara harma tengwe la wantu ikao amba wakazi wa Komori pia waono amba azali asumani kavotewa ujoke shahidi urongowe amba azali mfalume akensi hezi na mnazalazimani intongo hiyo kayarjivia wala karakali ya radhi kula mwana Mkomori afikiru morde wami le 14 akandatia bulletin de vote yahe risumambi ya Muhammad Bajrafil Dr. amba karakali ya radhi na wasiri hushtaki ha Mungu imana utanganyiha wadzima na wanadamu hawanyesa dunia amba azali asumani avotewa na babo uridhulumu na babo ungia mengoni mweshikao shawantu ikao amba wa dhulumu wakazi wa Komori mane zibilte zatu razitia mane zimpesa zatu zikamba derazitowa harmwe zivoti za viravani mana wakati watu raumenya kawahasibula na babu karako hulindilia mtu morde wawe hai daraja ya maarifa ulonayo hai daraja ya akili ulonayo hai daraja ya dunia uliyonayo uke mengoni mwa wantu wajo kao wajatu shahidi wantongozi kamba ni ntongoza ntambo uzono ulimengu kamili wazono hazizo risambia wana wa Komori hau jumlifu wao amba mfano wa Dr. Muhammad Bajrafil awanye sabojana wamtisirongo wa zabira unyuma hoho harma ilmu mbali ato aba wana watu de mfano ule wa bojana Dr. awanye sedza harma stadia maluzini uleti mfano mwema ya lazima wasiri elewe amba ile namna za kufanya reusiti harma maisha ya mwanadamu babo harma upande huo risurongowa wala karsiria wala karsina shakamba ambari si rongwa nai berna uya kinifu ambabo jana Dr. Muhammad Bajrafil avirwa anyesa mfano timwema imana ajipara hari mwa wantu watu wao shahidifu wantongoza ntambo na ntongo kaza hijiri na ntongo tinjema na udhulma wa hijiri jula wakazi wa Komori pia ya turakavoti ambazi sauti zatu zirengwa zilatiwa harma pubel kaza tilwa manani kaza hasibula kaza onwa na shintu na Dr. Muhammad Bajrafil akahadhiri atoa hutuba akashahidi na babu risuhambia Dr.
Muhammad Bajrafil ambar somba Mwenyezi Mungu mesuka Mwenyezi Mungu abenze mbele za Mwenyezi Mungu nondo wahime tena ujibu ya masuala yahu juu la ya wakazi harume siku ya kiyama wenondo wajibu ya masuala yayo baadeka wamba ukahadhiri uono ujua na wao tuo shahidi jula ulimengu kamili. Inukto yo risizi ya vavu. Ame inukto ya bili wa jema zangu. Ika wambane deni wenzao ni hadisi na wanyu lewo na iyo mengonu mwa inukto muhimu ya intervention yangu yini ya leo. Deukamba wakazi wa Komor hao jumlifu wanyu haswatan wawekao ambane deraele wamba lazima niriwane na Azali Asumani. Nisibenza nwambieni wananyangu ambezishua zatu mbili tu. Ama risikubali riwane na Azali Asumani, ama risikensi riruwezi au rende ndera munge mhono. Hazizo mtu natsawe yaheka bewa suwasalia rielewa mbarsiwana na mtu ika wamba mtu mangu be mtu alio na msaada wezi mali za daula, mtu alio na msaada wezi puissance za mwenze, mtu alio na misaada mbali kamba wasi karsi nayo. Vavo bila shaka ratayari ya wasi hufanya zorto shindao hai namna yonsi ikawa mbanede ito jao haibu ikamba karsitari rendendera munge mhono uliho wayezi ikawa mbane de alionayo. Vavolewo yo haki jula wanadamu hujijisa amba halban harma kiasi ya mezimiraru zaidi ikambane de ragitolea waswantu tsare ndi harmwezi vota ora kwenda harmwezi voti halbani zorafanya ntini nazo karafanya ntini leo kwezi bila hukamba nisurongolea wantu imana wantu rakanda bani wawengi bensi tu adi yangu mafikira wakazi wa Komori wazielewe waminsi kubali amba wakatu para wawasuhufanya ibilan rijua mba zakiri ntini nazo kazakiri ntini. Vavo bila hunjia harma mnofu nisibenza ntekeleze mba harma wangu woni nisona mba imuhimu mengume umuhimu rako itsaha kayakiri nedu wasihum degage Azali rimtowe harma ishiri shayezi. Vavo harma upande uo nisikubali ambane rifanya eshek ronsi pia mana rangu antura kwenda harmwezi vote karashinda ramtoa Azali harmwezi voti bal tawale ikawamba kawanda harmwezi voti be labda wakana nzia zangina wakozi fikiri au wakozi elewa mba ndongozo lazima nwazurumie wamtoe harmwezi waparani na esheki. Almuhimu de Komori kamil de aparani na esheki harmwe objektifu muhimu ya humtoa Azali kula mtu akanda voti aparani na esheki na kula mtu kakanda voti aparani na esheki. Babole wo kaisina mana wantu ujo jambia ambarsi zunguha rijua maye mta afanya halati de denira hana mnyawe imana yi resultado uyoyo. Resultado uyoyo hahukamba lewo Azali abaki tujuru hari mayezi. Taupara ilewo Azali abahari mayezi. Yani riparan esheki na rikubali rongwezi kweli, riparan esheki hari mwa upande uo mana karashinda ramtoa Azali hari mayezi. Lisuala lisijamba atevora paran na esheki vavo basi lazima nirendera munge mhono au lazima nirikontinue ikomba maurde hallo wananya warongo wao. Almuhimu lo suala kulo moja mengoni mwanyu ilazima ni atowe jawabu lahe maana Azali kahibia dia makandida weke be Azali ahibia dika kula Mkomori kawo amba akanda venze atekeleze sauti yahe harmwezi voti. Vavoli jawabu haina umoja mengoni mwasi lazima ni akontribue harma jawabu tala ugeli wasiraka kiambeli de wahandra na bao lazima rasume zi responsabilite za hatu. Wami harma wangu upande nisikubali amba ri eshue
maana objectif principali karashinda rai ata karashinda ramtoa azali vavo ni sirongo ambane riparani yani riperde une bataille mais pas la guerre mort de hallo de Gaulle arongoa riperde une bataille ne vora perdre une bataille au une autre bataille ya muhimu jorkensi rijuemba manantini raparani na esheki ritwalie rione strategie zangina na namna zangina na metodi zangina za kufanya komba be iniavi ravani deja riparani na esheki vavo tala ujeli za kweli wantongo razipara maana de hallo harmankondro wantu kawaparezi pia na babu narikubala mba malgré ya hukamba ne objectif ya mwando karashinda raipara be wantongo razipara amba wami harmangu pande ni sikonte ambazo ntongo très positifu zarifai mengoni mwazo dezibi de ukamba modalo muzijuo pia azalia kavenze au shikao sharengensi atumateka shikashivenze shizame chanyesedel dunia amba wao dia mametre leo alhamdulillah rabbil alamina mbabi yantongo raipara de hivi a mon avis do kamba mengo mwazora para rishindi ranyesedzal dunia amba azali abaki mtu impopulaire kasina mtu atoko wonsi haujumlifu wakazi wa Komori wa mraviha kawasimtaha leo rangu ma occidentaux wani wamsaidia we ziraporualo nazo ziraporuwa zijuao wajua mba azali kasina mtu Komori amtahao talogelir sijua mentongo hiyo watuirumia hezi faida zao beo mwe wajua mba azali kasina wantu Komori hiyo ntongo muhimu swafi ikamba ne yusumtabisha wa azali asumani ajua mbane aparan lana harmal dunia talogelweti de kinya wa intongo yonerongo ababo kwezi watuku hazizo iyo mengo mwezi ntongo wa mini konte wa mbane zika muhimu mana ilewo rumhensi azali asa place be wakati de wowo harmantongo ikamba ne yo ntongo ikamba mengo mwezi objectifu risidale mba azali kula kati atilwa hoi hunungazija akoshuka nzuani andangalia wana awalibi mapesa na zikao za matari wantu wa mzinia wangazija wananyatu wangazija wele wambane azali ya sumani siasa yahe hala dara de harmweshisuwa shanzuani leo kabasi umoja mengumwa wakazi wa Komori amba kawawona amba azali hau jumlifu wakazi wa Komori kawasimtaha be haswatan harmweshisuwa shanzuani na mwali azali kasina mbantongo itoko yonsi imana wanzuani wa mraviha wanzuani wa mharaya babo intongo iyo itonge samba zikalkulizahe pia ajua amba kasina mtu atoko wonsi harmweshisuwa shanzuani au harmweshisiwa shamwali mana wasu wana wanzuani na wana wa mwali karatoju warakali ya radhi ambari hiniwezi haki zatu neri kensi vani ribihe masama iyo ntongo muhimu mengo mwezi ntongo zikao ambari zipara harmwezi votu zini mana azali asumani kana huenda tena nzuani andazine arongowe ambe nzuani ya wadzimana waye manezi resulta za kwelu abolazo ajuamba wanzuani wa mreme nkombora za mapunyaka dalo rongo wao kasina mtu hatoko wonsi harma mabavu pia balta hule ikao ambado wana hensi yeziaha hemjini sima au harma albavu la shisuani ne kasina ntongo itoko yonsi yampara babo impaviyo mengomo ezintongo positifu ya lazumani rielewe ambari zipara hari ma zivoti zini be wakati de wowo ni si profite occasion dongo tena mba wasitena wantu ikamba de raminiwo izi fikra za Ahmad Abdallah Muhammad Sambi hafadhahu Allah wadimana umwananya Dr. Salami rimanye sedza azali asumani na iserse en general amba hari mwa mashindano wasi wana wa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi wasi wantu raminwezi fikira za Ahmad Abdallah Muhammad Sambi
ratende wani na Dr. Salim Isa weke watu bila hupara msaada ni wasambi ni wasalami ni wa person beri mwanyese zamba tala ujeli amtia sambi shivani tala ugeli atia malidoru wanzuani shivani maori Dr. Salami be izifikira za sambi zitowana na waye na uzo kasina wakati zito ato zishindao halora mshindabo jana wozuzi halora mshindabo jana halora mshinda lewo de halor tumshinda utena maudu haina wakati kao amba atoansoma mengo mwezi nsoma zihutaji yao wakazi wa Komor yondongo muhimu julatu antuka harma wangu upande yo ikame ngo mwezi objektifu zatu hukambari jibu iserse amba wao watiti harma nsini harma fikira harma wanadamu harma hurenda vabo lewo kabwasi mwana wa serse amba kasijua amba zifikira za Ahmad Abdallah Muhammad Sambi na wana wahe walio mwenze hunu na wanazoni wahe watorenga wabalie warenge wafunge bezi fikira zizo kawana hushinda waziba enfia kawana hushinda wazitowe harme Komori yini mana uo mwiri watabulwa intongo hiyo na rielewe amba hiyo ntongo très positif pour nous mana lewo serse wasijua amba tala ugeli wambalia Ahmad Abdallah Sambi au wambalia Salami au wamrenge Barwan mtukufu Barwani wambalia au Dr. Shakuru au wamrenge coordinatori wa hei partijua webalia au wajandenge wa Ami Abdulatif wanbalia beyo de totonge sawo zifikira za Ahmad Abdallah Muhammad Sambi zife kazna hufa wala kastofa mana zinifikira msingi zikao amba zipangiha hahaki zipangiha hahandresa mbelinsi vavo waskara mdunga tede Ahmad Abdallah Muhammad Sambi berdungu de zifikira zahe na vavo na hika anamo mwezi mgato mwesuo namo tahale au memsi afu bezifikira zizo zitoka vani zimwenzeni zimbubueni zimsosoneseni vavo kalima yo katibenzeni tekeleze haswata nambie wananya wajua pia yatu amba encore une fois rimba iserse na azali rimreme ruareme mavia siasa ruanye sedzambane ribaki wasijua harma arudhi ya Komori topara de lewo wantu pia duniani wasijua mba tala ugeli sambi ashivania ukatua fikira be wana wajua bonsu walio watomshinda zifikira za serse mana fikira za serse zo fikira za divize zo fikira za hangamiza wantu zo fikira za manipulation zo fikira za discrimination zo fikira za divize ya masiwa babo zote fikira amba Mwenyezi Mungu atozisaidia au wakazi wa Komori watozamini babo ntongo yo tikati benze ni sulinye ivonregeye hawasukurubia wenda harme conclusion mana kalazima ni rafanya video nunda nirongowe ni hire wakazi wa Komori pia ikawambane deriwa nao na lejanvi au deriwa nao na yezi ya mbayezi ya Asumani morde hallo mwana nyarazida azurongo wao au yezi ya Mbaba Lukmani morde hallo Dr. Ashami azurongo wao nitashie wantu wonsi pia ambala yipara wakati wasukabili wakazi wa Komori riwambie amba riparani tena esheki hasonsiatu bila hutahari jua mbabale denda afanya halati na dende kafanya halati mana zizo destotonge sawo azali ajue zintongo zahe azitahau zimkinishi babu ya muhimu jor kensir fanye bilan rijuamba zakiri ntini zoka zakiri ntini na mana ntini kazakiri ile rijue ritahe metodi zangina na strategi zangina za wasihukabili imbwana yini ama haibo kawa mbane julangu ni sirongo amba imbwana kayakoma wala kaitojua yakoma mana azali abaki au pouvoir na kakula mtaelewa
amba van basi mana azali encore une fois ajihensi wojana mwezi 26 ya mwezi wa Mei vabuweda juwao biwaswasalia karna huzia ya farudhi ruwane na azali asumani harmaka kulla terrain ikawo mbane de arvinga kulla terrain kamba de arvinga karna ukensir batse mihono ruwezi ya farudhi ruwane na wae babo intongo iyo ni simtashiani madhamana we front commun hau jumlifu wanyu rangu walo mwenze tawalo ndrani madhamana wezi parti politiki muhimu zijulao maori UPDC na he lijua na he orangi risumtashiani hau haraka wantu wakensi watwalie au mkensi mhirana mtwalie mana lewo population ya Komori isante ambarama feblu isante ruatu watwama na babu na hika wakazi wala watwama vabo bila shaka inkondo yini mtajwe ganyeo de wai azali mane mbabia wantu wabaki waraminiwo kaka wasiru jua zorfanyao kaka wasiru nambara organize kaka wasiju amba wantongo zifanywa watujiparamba walemewa wajue wandaunge mhono hauhafadhi izi roho zao na uhafadhi izi hazi zao na uhafadhi wana wao imbabiyo kartuju wara walumu mbaba mwenza mwana ajijua wambane aharma tabu ajijua mba tutola hazini mordhalo mba rizikia ambane warongo wamba watoto wantu mahazini na ikakarawati ya toama bila shaka wantu watonda wa mkurubie azali Asuman. Hahumaliza wananyangu baadaye apel nisitekeleza mwana kalima jula dialogue ikawambane de rongo lao tikati rongo wabozuzi tikati zanziha bensi profite occasion tena ni rongo evani ya husiana na dialogue dokamba wananyangu kartojua wasira jambia mba karista ha dialogu mana wataalamu wa dunia pia wasikubali amba bahano bonsi waliyo umani nkondo tede itowa wo umani beshintu shitowa wo umani ulo bahano mahadisi babu wasikartojua rarongo wara kabila makarista ha mahadisi mana rarongo mba karista ha mahadisi de borlo na mizinga na wasikar na mizinga karna bunduki wasukabili jeshi latu ivolamba karsina mizinga wale bunduki karchwa rangwamba waskarisa ha mahadisi karsia taha de ya mahadisi hai namna ya pwangwa na azali Asumani mana rami na mbayanti mahadisi bezini ntambo na derieri ezi hadisi zini wantongo wa kalandrie yangina iliyo ikawo mbane ikalandrie yo yavavo wasirambilwa yo risijua bekabusi twa ha mahadisi babu haruma wangu upande nsikiro ngole aduami bin nafs Abdulatif tisiele wa mahadisi rijo yafanyao badna ikamba ne azali Asumani ajotanga nyisa wantu wa serse wahe wa hadisi hamad halu wazifanya yatojua ifanye bene kama hadisi wa Komori ya madhamana wa Komori tisiele wa mahadisi nchini dia lazimania jafanyishie na hika mtu mori Mamadu na wangina walio mwenze riwa juo pia mtonsami mane list ya nundra wantoka waregi ya harmo ensini gani tisielu wa mahadisi ya lazima nirijoria fanye wasi na ikaya ma leader d'opinion wanzuani kawasi mwenze iyo wasi wana wanzuani ikawa marsamini wadima nsirege ya fete karsirongo wa wakutuzi ikawa mbane wabo wadima na azali Asumani watawarotia masiwa yatu muwajua pia timpaka nuwarongo webani wakutuzu watojua waje maana fikira zao walo nazo waduku ya masuwa wayatabadze Ahmad Hallo wakoenshi na uzo walo na hen na Ahmad Abdallah Muhammad Sambi maana mtu unu ashindafanya taratibu taregeza ya masiwa leo risijiparamba wananzuani na wamuwali na waangazija rishindar kensi wahano rihadisi ntongozo wana hasira nazo zoza hao watojua waje be wasi wana wanzuani ikawamba de ramini wo wadima karna huja harma dialogu itoko yonsi na hika ya malidor d'opinion wanzuani kawalawa umonvavo va wantu warongo wamba halvan nzuani hoho mtalio de sambitu na salami to alalo wantu wasigizisa
halban nzuan hoho de sambina salami do walio tu waminsumtegezia ni suala ede deni de mwajua wamba watojua wa represente nzuani harma marengwe ya dialogue zizo kweli rina wana washinzua ntena wastaarabu wana wanzuani wasoma wana wanzuani watojua warengeyezi be karajua parti zilonzuani nyengi zikao ambazo toshinda zirepresente inzuani harma fikira harima wengi wanadamu rahane parti jua karsurongo amba kabasiwa na wanzuani au kabasiwa antu nzuana amba watojua wake harma marengwe wababo be ini dialogue na kesi fanyiwa yo dialogue nationali lazumani izi entite za siasa zike na nzuani hatu mengoni mwezi parti ziliohoho de ijua de wadomineo huhunzuani babu kartojwa wasi raja harma tengwe lichokolonsi la dialogu na eka Ahmad Abdallah Muhammad Sambi na Salami kawajibara harma tengwelo na baur samini tena amba tengwe la siasa na hikamtu mor Mamadu kasi harma tengwelo na idahala yahe na hikamtu mori a Dr. Ikililu kasi harma tengwelo na idahala yahe basi babu wantu wajo hadisiwo harima litengweli ni wao dedeni katede wasi wanawahe wana wa wantu wao babu nari kubaliana ambe dialogu ratari ifanyiwa na ika dialogu ichodungao imisingi ya dialogu bena hikade dialogu ya azali ikawa mbarsi jua angihezi conclusion kamwe harma katiba mauri des asizi mauri de dialogue yafanywa bani wanantongo itashiwao ijulhanao na kadeyo mtojua mfanye dialogue yanyu awi monologue yanyu halo mabenza na mahalo matamani be musijama alaba wakazi wa Komori musijama alaba wana wa Komori belewo alhamdulillah rabbil alamina vonsiringi yao harmaka kula muji wa wana wastaarabu wa wana wasoma wa wana wenzankili watojua ambazizo ntambo na wasikarna huzi participe harmwetongo yu haujumlifu kwezi wakazi hautansirenge wakatuwanyu munda nisibenza ndongowe haujumlifu amba wasi wantu ikawa mbane deruwa na azali ripara na esheki mana karashindara mtoa yabo ipara wakati ya wasi hujo kensi rifanye bila rijue zoza lazimani rifanye rijue zi strateji za nyumeni na zi metodi za nyumeni iyo de muhimu ya hei video ini ya leo na hutaswamaha na hika zonarongoa tushe baadhi ya wantu au zonarongoa tilagua nai haswatan tede wantu wale mana wantu wale zangundongo natupenza wakojo rohoni bena kawa na nyarlo harma ikomba na kabwa tibatu ulimu nbatushia chirongo wantongo kakalazimani ni rongowe na musamihi mana di halamba rijiparamba rifanye siasa tia ukamba bale karvenze rifanye beri yelo amba de toutes les façons karsina shwa yangina il faut rifanye mana kaka rifanya karsi jwa amba de denda tu ya jaifanye na karlishi azalatu rengensiatu baderenga yangamiza airengetse nayi abeyo wantu waimalize bahano iliyo babo ya muhimu rigipange hautaha rimzivilie rimtowe awursu mlisha jarenga yeziatu abayo tena mwana wahe ikamba angamiza ya tumaisha ajangamiza na emesha ya wana watu tampaka de abavo na mkera dhirumlisheni Mwenyezi Mungu namjalieni mkiharma hawa njema Mwenyezi Mungu namtezeni maradhi Mwenyezi Mungu namjalieni kula ntongo musaha uzula mesha ronsia tu Mwenyezi Mungu arvezo artoi harma madeni artoi harma tabu ajalie insha Allah rikenamo ronsia tu ruone umwiso wa yezini ruone namna uchokomao insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.